Assalamualaikum Elektronik'tan görüşleri. Bugün 12 yanvar, şembe günü maşına pazara geldik. Hazır maşınama yolun boyundagılarda tartıp bereli. Yolun boyuna maşır arzancı maşına orada. Aytding svetofordan Ana o 98 yılki maşına iken abiyom 1.8 iken 160 ming so'm iken. Telefon 0700 73 2307 deydi. Anamlar Volkswagen maşinası iken. Bunlar maşina. Matın aylan tap bireyin. Buna Volkswagen 98. yıl. Bunun yanında da bir Volkswagen turat. Volkswagen Passat değil. Bu Trimono değil. 88. yılda maşina iken. Ya. 1.8 iken. Abiyom 1.8. 150 ming dep so'raptı. Daha sürüp beremiz deydi. Telefonu 0501 92 05 82 deydi. Anamda Volkswagen iken. Anamda. Ana. Sen nasıl düşüp bereriz açıt. Artacağını tapıp koyun, bagajı açıp durat hazır. Anamdayken. Ana. Salon durumunday. Okay. Mağan canlılar Jiguli turat 2001 yılkı VAZ 07 iken 2007 değil. Abiyoma 1.6 iken. Burası 105 ming so'm deydi. Telefonu 0709 60 26 53 105 ming so'm so'ratıptır mına Sedmorka iken. Sedmoy deydi. Mınamda iken sastanalar. O yolun boyunda turganlar. Mınamda maşina iken. Artacağını aylanıp top. Mınamda maşina. Sedmoy Jiguli 105 ming so'm. Canlılar Nissan Coupe degan turat 2004 yılkı avtomat iken, abiyom 1.3 iken. Telefonuna bağsın Dagorni dep koyuptur, telefonuna çapsırıp alsan bolat iken. 0501 00 29 32 degen telefon. Hazır mınamday Nissan. Nissan Coupe degen maşina. Anamda iken. Anamda Nissan Coupe degen maşina var ki. Hazır havlunna var. Anamday. Avtomat menen. Nissan Coupe degen. Anamday. Priborlar mandayken. Priborlar. Tak canda Volvo degen turat. Volvo 360 deydi. 88 yılkı. Ana abiyomu. Adin diye bitti abiyom. 1.8 iken abiyom. Burası 80 ming so'm dep turat. Volvo 80 ming.
Телефон скажите, какой телефон у вас? 0556 07 38 64. Вот. Мына машина екен. Volvo деген. Мына машина екен. Мына Volvo. Азыр айланып тарталы. Мында айланып тартып берейчи. Мында Volvo екен. Мына арт жағы. Мында Volvo. Так, Audi 80 деген тұрады. 87 жылғы. Механика, объем 1.8. Инжектор екен, 95 000 сом. Телефоны 0707 74 15 17 дейді. Мында Audi 80. Мынаки Audi 80. Состояниясы жақсы екен. Мында Audi 80. Audi 80. Жолдың бойында тұрған машиналар олар. Мында Nissan Serena деген бар екен. 95 жылғы 500 ступка коробкасы, объем 1.6 екен. 120 000 сом сұрап. Телефоны 0703 88 05 84 дейді. Мынандай машина екен. Nissan Serena деген. Nissan Serena деген машина шу екен. Nissan Serena деген. Мынандай машина. Nissan Serena. Артындағы айланып берселер тартып қолы. О. Мында Polo деген машина екен. 2003 жылғы екен. Объемы 1.4 $2700 сұрап аттыр. Телефону 0700. Я. 2003 екен, Телефону қанша дейді мынау? 706 75 11 11. 0706 75 11 11 дейді. 2700 сұрап аттыр. Оның названиясы не? Polo değil mi? Polo ya. Bana Volkswagen Polo degeni. Şundayken Volkswagen Polo. Buna maşına eken Volkswagen Polo dedik. Volkswagen Polo деген şu машина. Манын жанында эле мындай машина турат, российский номер менен. Азыр ушуну көрөлчү. 2013 жылкы экен, механика экен, 1.6. Объем 1.6 экен да. 135 000 сом дейт. Телефону 0706 75 11 11 дейт. Ушул эле телефон номер экен. Экөөнү мына катары менен коюп тур. Мынандай машина екен. Мұның названиясы қандай, я? Я. Емблемасы қарап қойсаңыз, сыртқа түсіріп. Я. Не дейді? Ливат? Ливан? Мына названиясы. Ливан деп біреусі айтып отыр. Экөө теңелеп бір телефон номерда тұрады.
Liban деген жанаштыра коюп коюптур. Мына мындай машина экен. Бул 2010 машина экен. Мына мында Honda Accord деген турат 98-жылкы. Объем 2 экен. 2.5 сурап аткан экен. Телефону 0706 54 00 57 деген. Мынакей. Honda Accord деген машина экен. Мына ушунун жанында эле турат. Honda Accord деген. Мына машина экен. Мына жанында эле 145 миң сомдук машина турат. 2005-жылкы экен. Объему 1.5 экен. 0777 46 63 25 дейт. Бул кайсы машина экен? Названиясы кайсы экен? Nexia. А? Nexia. Nexia деген машина экен мынакей. Мындай. Nexia деген машина экен. Мына Volkswagen Jetta деген бар экен. 55 миң сом сурап атты. 89-жылкы машина экен. Телефону 0706 54 00 57. 0771 54 00 57 дейт булар. Мына Jetta деген мындай. Ne maşına? Jetta дейт Volkswagen. Мына Jetta'сы мындай машина экен. Volkswagen Jetta. Так, мына мында Mercedes E240 деген бар экен. 240 M210 деген бар экен. 1999-жылкы 2000-жылкы машина экен, автомат экен. 2.4 экен объему. Объем 2.4 910 литр жетти. $4000 дейт. Телефону 0505 15 91 90 деген. Мына Mercedes. Onda Mercedes eкен. $4000. Selamünaleyküm. Art жағын тартып берейин. Таза экен мунун тегереги. Баары эле таза экен. Эч урунган жерлери эле жок экен. Мына E240 Монда Mazda Capella деген 2001-жылкы машина бар экен. 1.8 экен объему. Хороший состояние жазып коюптур. Серебро цвет, бензин экен. Телефон 075 67 27 27 дейт. 20 миң сом сурап атыптыр. 200 миң сом. Мына ванда машина экен. Мында машина. Монда Colt деген машина турат. 2008-жылкы объему 1.3 $3800 сурап аткан экен. Телефону 0505 15 91 90 деген телефон менен экен. Ana машина Colt деген. Namına машина экен. Kapatsan bana da yapalım.
Минуса 4-го года. Bunun da артын тартып беріп қояды. Жақсы екен состояниясы бұның құдай. Зат жананды тартып болып. Мына колп деген. Мына машина екен. Мінекей названиясы. Anamamda Passat V3 деген марка 91 жылғы. Объем 2 екен. Механика 150 мың сом сұрап жатқан екен. Телефон 0700 39 52 68. Anamamda koyup koyup. Mana Volkswagen semenli Volkswagen ekan. Артындағы состояниялары мына состояниялары мынандай екен. Не деген название? Chevrolet Nubira. Қаншаншы жылғы өзіңін айтып өтсеңізші. 2007. Мына 2007 экобъем, дизель, подогрев сиденья, зеркало, бүт бар бар. Мына $3700 екен. Телефон 055 15 91 90 екен. Қазір машинаның сыртын тартып берейін. Мына içinde приборлары мындай екен. Мына приборлары мындай. İki tapta eкен. Salonlar мындай екен. Salonların bir etol tatlı geteli. Benim ağzına sırtına tatlı bereyim. Anamın maşına gel. Бұрылға жер жоқ екен, состояниясы жақсы екен. Азыр артындағы айланып тарталы. Мындай машина екен. Артында кичине бампер жағын biraz сыр болған екен. Мына мамда bir Mazda тұрады. 93 жылғы объем 1.3 70 мыңға сұрап атты. 0770 Андан кейін 31 15 23 дейді. Мына телефон номері. Мына телефон номерлары. Мына 70 мың сомға мынандай Mazda бар екен. Объем 1.3 екен, бұл кішілік екен. Мынандай Mazda. Артынан айланып тартып қалды. Мына ол жолдың бойында тұрған машиналар, арзан машиналар. Мынауында Audi тұрады. Қазір Audi'nin önesini оқып берейін. Audi V4 дейді, 92 жылғы, объем 2, 140 мың сом қойды. 140 мың сом. Телефоны 076 80 69 53. Мынандай екен. Телефондары. Mынандай Audi екен. Audi. Арт жағында сире тарталы.
Mına Audi. Monda Fit turat. Fit 2002 yıl ekan, объемы 1.3 $4200 deydi fa ol. Fit'ti dagı hazır $4200 dep жазып коюптур. Monda Fit ekan. Mına onda Fit. Monda Honda Accord деген турат 94-жылкы. Объемы 2 ekan. 130 000 сом. 130 сом турат, 130 да. 130 000 сом. Telefonu 0706 89 96 27. Honda Accord деген. Тартасыз ба? Yani sıra verir. Сізде ушунун акча состояниясы барбы экен? Ya тиин казанча. Каякта. Ana. Honda Accord. Ana машина ekan. Артын тартып алам. Hazır bir klient gelip görüp atat. 130 dedi ya. Anaki. Namda 130 bin. Audi S4 деген 92-жылкы машина ekan. Объемы 2.8 ekan. 200 000 сом сурап атат. Түшөбүз дейт. 0703 телефону 73 94 72 деген ekan. Мындай Audi S4 дегени состояниясы мындай. Audi S4 дейт. Урунган жерлери жок экен. Таза экен. Жерлери жок, таза. Эми мында капталган тапкыр. Audi S4 deyt. Mına artık satışanalары. Mına orgulgan çiğilgen жерler жок экен. Так, монун жанында дагы жакшы состоянияда Audi S4 турат. 92-жылкы экен, мындагы 2 куб дейт, инжектор дейт. 170 000 сом сурап атыптыр. Telefonu mınaki 0709 37 50 50 deyt. Mekanika ekan. Monday машина bu. Mına. Bu Audi S4. Monday машина ekan. Mına. Mart'ın bir silah tartıp verip koyana. Artık bunların yok da. Taza kenarda da. Audi S4 деген. Mımda Nissan Primera деген турат, 93-жылкы экен. Объемы 1.5 140 000 сом сурап атыптыр. Телефон 0505 86 68 08. Nissan Primera деген. Mına Nissan Primera manda kızıl maşina eкен. Hazır. Bir yandan tapqolu. Mına Nissan Primera деген. Артында айланып тартып коеюн. Hanımda sostoyanalari. Monda Max turat 2002-жылкы. Объемы 0.8. Урул гидрасы деп коюп турган кондиционер бар экен. Учеттон чыккан дейт 130 000 сом сурап аткан экен. Телефон 0709 90 90 44 дейт. Мондай.
Mынандай Matiz экен. Мында бак болгон мындай Matiz экен. Мындай Matiz. Ат состояниясы жакшы. 130 миң сом туруп атыптыр. Мына моторду кандай деп айттыңыз? Бұл емес 406. Мотору 406, э? 406. Кайсы машинаныкы дедиңиз? Bu eme gazel maşinelerdeki. Газель машиналардыкы экен, ошон үчүн аз чейин. Abiyom 2-4. Объем 2-4 экен. Жегени болсо 100 шақырымға 8 литр. мына 8 литрден экен. 8 литр мына мотор мына мындай экен. Мына плитный моторго кот экен. Ошон үчүн бул машина аз ичет экен. Мына мотор. Эми жаап койсоң. Азыр мына момда газ 31 105 дейт, газ 31 105. Мынакей 2005-жылкы машина экен. Объем 2-4 мына 8 литр. 100 километрге жазып коюптур. 130 миң сом сурап аткан экен. 0771 55 04 01 дейт телефону. Мына мында индивидуалдуу машинасы экен бул. Мына бул аксакал машинадан да түшүп киргени кыйыныраак экен. О индивидуальский жасалса керек. Азыр бир сире тартып алгандан көрөлү бай экенин кандай алып жасагандар. Мындай машина экен. Артын бир сире тартып коелу. Мынакей Волга экен бул. Волга. Жаңы маркасы болгон. Аз жеткен плитичный мотор дейт. Ана мунун иштерин тигиндей эле баары эле иштейт турбайбы, э? Kojunay emesi. Мына момда приборлору момда экен. Мынакей бияктар кожныйлар экен, баарын кожный жазат тур Волга. Мынакей Волга сонун. Motor milyonnik. Мына мотор миллионник дейт. Эч жебейт, эчтеке эмес жок. Проблема жок мотордо. Yok problem yok. Motor en mıktı motor. Анан канчага берейин деп атасыз эми мына эмелерди? Bolor der 90 ming. Мына 90 миңге берем дейт. Аксакалдык мынакей. Мына аксакалда сол. Мынакей мынандай Волга экен. Мына Passat экен. 89-жылкы 1.8 экен. Булар алмаштырабыз дейт. Алмаштырганга эмелери бар экен буларда. Телефон 0700 17 98 91 дейт. Азыр мына машина сыртын тартып алып турган хозяйнан сурап көрөлү. Мына Volkswagen, мына Passat. Мынакей Volkswagen Passat деген. Артын тарталды. Мындай машина экен. Азыр баасын сурайлы. Салам алейкум. Баасы канча болуп атат? 120. Мына 120 миң сом деп сурап атыптыр баасы. Мынандай приборлору мынандай экен. Канчага түшүп бересиң ошондо? 115 euro. Мына 115ке берем дейт. Мына мындай Passat экен, мына салондору. Салон мындай экен. Мына момда Nexia деп айтыла бул, э? Мына Nexia деген машина 2008-жылкы объем 1.6 170 миң сом сурап аткан экен. Мына телефон 0702 02 03 07 дейт. Мына мындай машина. Мына машинанын состояниясы мындай экен. Азыр мына айланып тартып берейин. О, айылга. Окей.
аттарым мына. Şuna машина екен. Так, мына мында машина. Азыр объемы 1.6 екен. Аттары мына мында екен. Телефоны мынакей. 130 000 сом шығып жатқан екен. Бұның названиясы қайсы? Мексик. Клиенттер келіп моторын қарап шықты. Моторын өзümün atak oldu. Mana neyse imamday артынан тарталы. Насатсай нас. Бурунған жерлер жоқ екен, мына клиенттер алған атыптыз.